CM Sarbananda Sonowal Boro Haflong Along District Judicial Court Saihem Kimi Kangpu. Silonijan Lems Along Bangpu Bangpikilik Asai Kedeng. Karbianglong Aradoan Chesong Rap Bete Hemprek Kilong Ledeji Alam Amat Si Awe Pusi Kancas di Komatumpen Kaningche. Kardom Mili Karbi Birtathan Bang Sami Durmi Bepi. Non Archik Tha Birta Angton Pen. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Jakhong ni Phaing Kora Sirkep Arni di Mahasau Boro Haflong Along Kikim District Judicial Court Saihem Kimi Ingpu Ponsi Inglong Arat Arideng Pachirpon. Di Mahasau Boro Haflong Along Jakhong ni Phaing Kora Sirkep Arni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng District Judicial Court Ahem Kimi Ingpu Pon Pen District Administration Sai Kampen Judicial Aron Kangsai Asai Kampa Chekak Porto Non Pen ke Kamsai Sonsuri Ahin District Judicial Court Silang Ponpo Guwahati High Court Chief Justice Ajit Singh Di Mahasau Autonomous Council ACM Debolal Gorlosa Deputy Commissioner Ranjit Hazarika Lapen Sorkari Sai Puatum Kachetong Amayalong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Arideng District Judicial Court Ahem Kimi Ingpu Ponlo Di Mahasau Kadokawe Arat Chetolote District Judicial Court ke Rat Ale Long Ipo Pusi Assam Chief Minister Sonowal Court Ahem Kimi Kangpu Alamjir Along Kaningje Aning Cepat Hepon Amar Banijik Homprota Ami Hoktieli Korar Udeshe এই কথাবিলাকত সরকারে বিশেষভাবে মনোনিবেশ দিছে আর সেইভাবে আগন্তুক দিনত আমি বিশ্বাস কৰো এই তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেমটো হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ সৈতে আমি আলাপ আলোচনা কৰি আগন্তুক দিনত এই বৃহত্তৰ হাফলং বা জাতিংগা অঞ্চলৰ আহে পাহে আমি এটা শক্তিশালী সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰত Dimahasat বহবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰটোৱে আগন্তুক দিনত কাম কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক প্ৰবাদ পুৰুষ আছে তেখেতসকলক ইয়াত মৰ্যাদা সহকাৰে এই ক্ষেত্ৰটোত তেখেতসকলক মৰ্যাদা সহকাৰে স্থান দিয়া হ'ব Bukajan subdivision angkang pining keceng si kepada pon laki Silonijan Lems henlo. Pini Silonijan Lems along bangpu bang pikilik asai kedeng. Karbianglong Autonomous Council ACRS difu atumakera penjakhong ni phaitam kep arni ada por phai keba por pen Silonijan Large Size Multipurpose Cooperative Society Limited kilik kepadojia phanmalomso apor ECMI ingnipon. Chairman Ranjit Singh Tanti pen kachapayam phupon amayalong. Lems chun bang Wilson Ingleng pen chatong dun. Aluhi mati observer atuma phan pachinia por enlo. Difu ARCS pen Ranjit Kumar Datta, Dipankar Dolagapu, Jitendra Ronghang, Kanini Boro, ex-MSc Borsing Rongpi, Diopani College Principal Biren Datta, Lapen SGP Atum Chetongdun. Maikepa Alam Theta Alangli pen Amatsi Than Ponlo. Chengche aprang malomso apor chikimu apor enpon. Laso api abana committee prilo lapen akimi kilik kepada ponjia phan pangdaklo. Aprang ke bang nerkep ansi klem bang patilo serta non ke bang krep hoan donang jipusi pangdaklo. Bang nerkep abang pu bang piatum ke thurdun amen nomination alo jokponlo. ST lapen SC atum pen inut lapen women reservation anghoy hini pusi chetong dun alhiatum klardak pen pachini. Nimarli atum along ke kapre ke jok dun abang kavedet ajok. Uncontest pen Sirina Mohoto pen Komola Teron piatum henlo. Keceng si ke nani dun Silonian Lems long si bangsa election pati kono. La si la bangsa long bang kene kepan bang general kota long cepati tu nutun nomination padu lo. La pen bahini sidang bong do STSC bahini do candidate seta CDC kan. Tapi women atau women kota mau kan, oke? Asyik ini do, lapan candidate do bahini kan. Sekarang tuh mungkin aku sedang juga. Lapan ke Assistant Registrar of Cooperative Society diku KSC kan sih bang. So aku election tentang lo. Returning Officer alang li men ke Ranjit Dotto. Lapan Observer atau do, lapan Nongkar, lapan Arya Sangho bang. Four tuh kan sih, lapan so election conduct pun.
Pinso atum angbong pen Dilip Paul, Ranjit Singh Tanti, Joyram Teron, Khogen Teron, David Lekthe, Onil Mahanta, Ken Singh Teron, Biren Singh Teron, Kamal Sunar, Francis Bhengra, Milotong Thamong, Upen Hazarika, Roland Tissot, Pramod Gogoi, Loknath Upadhyay, Boydonath Kumar, Rajesh Terang, Biren Kumar, Atum Henlo. Lasu angbong pen bangkre po atum ansi dodung longpo. Birta ketok bom aporahut anke kilik tang det pen lakha bom lang. Kedam dang jakhong ni phaing korai CR ni Kanchas dikom Karbi Anglong hamphang asong atum penta. Cherap chitodun si New Delhi Jantar Mantar thengnu along choche junje pen Karbi Anglong kari Article 244A apharman dharna kang ni dam pen jakhong ni phaing kora nerkep ajo porphai krehini apor malom difurong sopia nang chelethu. New Delhi along kachasong bo mahut kopi pi asaisi kepleng kedoan Karbi Anglong aradaphan pachini ponlo. Kanchas dikom abitunga tumpen Home Minister lapen Prime Minister aphan panong si Pinpur Alu Pachir tekang lapen Karbi Akhai tumaphan hemprek kang thim jong si pipe pulote Karbi Akhai ke wirdet pupua putak Central Government aphan lamte paklang tekang. Article 244A apharman chesong bom wang bom pen non kedam tang 22 ni Delhi rong supia long Kanchas dikom atum chopati riposi Jantar Mantar New Delhi along hemprek apharman mate Karbi atum kari mate Karbi Anglong arar tum kari aputhak hadak dharna choche junje pen dharna ke dodam non pini ajo porphai crazy mate aporan non dak difulong mate mena Kanchas dikom asai hemlongan dak nang chele rinti amhor non hekon long lo Lapen kewang cha porahut political party hamphang asong lapen thoram alam cheur epin pen chelang rapedra Karbi Anglong akemang kapachun chia phan kengkam kache Georgia phan Kanchas dikom atum pen Karbi Anglong aradaphan tuning report. Council was created under the 6th schedule of the Indian Constitution and the put way also. It is also the provision to create autonomous state within the provisions of 6th schedule of the Indian Constitution. Opposite council na saying udah pada autonomous state kupilong saying udah dapat. Sik non council itu CMM itu tata 6th schedule arona tenglo. Autonomous state ta 6th schedule arona tenglo kupilong long udah dapat. Kilong udah dapat hela polo ilitum Karbi Anglong kedam tang ekdom ilitum hembok ki charo ore ki putha ore elaga mo party thala ke na mo dharam tha nasi non e pra RNC la BJP Congress tu me chelang person non pini penna penyo si la son thakha aninga lo ku da ka pin pen il tum halang cherang nam nil tum long cherab dun lo polote lompo nil tum hang bom lo la jong si lang cherab dun polote il tum ke long le dia lam tabe a provision ta do bill ta passer lo pergola no ti tu BJP government ke national agenda jo to create a small state agar tum ta small state matiri lasi Nelly Karbi Arat message ke PG ke palo non ke bangji eprangan ke Karbi atum ning isido nampo lo charlie atum ne college student noi school ke charlie atum noi wrong sor noi wrong agambra noi wrong acha ne chelang pet lo putel longpo ke long le dia lam ta velo itu ma bill ra dengalo jola so bill palong ya pha ile tum kadok kabe thorom kadobe chipen pin pen ning isi pen jong si hang lo pote kelong le dia ta atau kali a provision ta do a provision ke bitar hitting pilo 1969 kola sopan hisab te ningkan piket ta selo. It is all this and as per the provision of the Indian Constitution Gurkhalen atum hemprek ke hang kacharap pak asonsi Karbi atum ta charap pak nangpo itumaphan ke Indian Constitution alo along ketok Article 244A 6 schedule arondo Chisong lote kilong lede chi alam awe pusi alang li tumpen ningche bangsu kachisong along kacharap dun hamphang asong lake KRA Karsa KSA Inglongpho Karbi Anglong Autonomous Council CEM MEC lapen MP lapen MLA bari matum chitong dun si charap chitodun tum kedam motif kecheng si bang laloje pada hemprek fan demonstration ki pidam lapen ke cultural demonstration da silo lapen ke ada
Home Minister lapen Prime Minister pun kecetong hasil program dari silo lapen memorandum submission lah hey huya program hasil itu nang edam lo athman kado itu China je non kedobo parliament itu session nong ilitum kedam tang penang arni pen itu hempre putak tos kedu tang penceng lok ministerial lapen secretarial level talks lapen ke tripartite talks ilitum nong dolo bostame pini arni ilitum nong so hempre putak pakai yang tek itu man orang tek long lah masih asu pernah itu pressure ke video penceng lok ada itu cultural position apa dulu cultural position apa dulu nangkok alamang lalu je itu lasu itu karbia culture penceng lok karbia traditional itu administration hal itu alamang tadi non itu akisung pik itu nang tek long tang lo masih lahai kado we safeguard upon asu lahai kado we danger itu hendak apa thai ini itu hendak cepak lang nang lo lapen ke Perthia dang angno stame jitu Bharat Sarkar pe nalitum bhan Article 244A jitu la implementation of Article 244A jitu the formation and creation of autonomous state Karbi Anglong by NCS Barman itu man no anta nai pipere ke jok itu man no anda injustice do bomlo hal solam putak tame katu go Perthia dang amle dang no penceng lok Indian government ang no true warriors in this channel penelitum la solama pachinilong lo lapen ke haladak la so iltum dharna dodet pena phi iltum home minister la prime minister panong si iltum memorandum summit tekang long lo halad bangso home ministry la so department long cheng sini tum kal bian se kon no sit man committee hin pen atum se karban jodon lo pura tum se don ar pot lapen pila bangso ke sonang ko lo kon lo tum han pre kan dikan thong ke pra si par lo la bangso te ipet ke somon lo lapen di tum chini lo la bangso NDA government aru non nam di sieta aditu Kuminisa madalang tum da ye lo la kan prime minister pra presai lo de burhalan pigi pelam lo asni tum morhal ke burhalan ki phi ni pilong ni la bangso te pela bangso palong hai tum kar bianglong jitu oni si dharna ke dole BJP pen congress ideology belek eta ideology war fit pen isiat autonomous update khongge wang pen chesong da the ka chesong no sonang ta si kar bianglong ara kape ka tu muta kape ka dharmo dati da du ideology war et pen la bangso te komon pa chesong pen te pichu nang ko ta pen no nikan se bengal bangso BJP government lo no da bangso government lo ki pachu ni ka du ka tu we chira pa pen ko la pini itu binirang lo phalo nikan thongke be si ka chesong gan pini no la bangso dharna bang isi te je ka chesong lo phalo jeli tum no na dharna bang ke le tum ada bimsuru la paklang chong dinang da paklang ke pakang la phalo hempe kum si long le pulu kang te la bangso karbia khaya culture ban bidet ko karbia khai kal tradition me bidet ko karbia khai alduna kana jutang ke pat bidet ko polsi ta bangso ke pawir bia protection bai tum hempe khang lo nang kolong pinang ko nang pisrak nang ko pusi sele ko ben piklang lo hala bangso ke paklang lo di tum prime minister bane memorandum pidang lo home minister bane memorandum pilo Sonia Gandhi bane pilo Rahul Gandhi bane pilo BJP president obisa bane pilo la bane tum la bangso ka chiki da lo phalo CM da pulo MP da pulo non bangai pogara joli chiwar pipen common issue MP ke pilong na tapel bangsu ke palong ya phan non ki bang ji humi sa phan ji tong non prime minister na chi tong non itu chetam rapel pesa pira pepen la bangsu akimang pichunang posi ali si tum chiwar chingwai lo la pela bangsu di sorting non ki bang yo bang itu implement nang pola bangsu la sen dikatu ko ma ta chumi lo non malam sopor phan dihina farman berta mointon poniksina
Dashwini Classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Cut News Channel again penangi tungkhanang one pillar, a structure the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso a show long interested lete Ladakh screen long kipi a number along nang litung humri ignon. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam.
dihenamo ophi puthot birtalong wangthulo Krihini angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Click Athama along BJP pen inkora trok MSC anghoy along chepate don pen long inkora pli MSC anghoy chepahailo bang inkora pli MSC angbong banghini IMSC Horen Singh Be Chairman Lapentuliram Ronghang CEM arokom chopontanglo arpu kelong le MSC atum non bang inkora hini dolang Lapu laben jakong achikloke kijutlo sita Karbi Anglong Autonomous Council along Pini Arni Anta Executive Committee mate EC Seng Thekthela Tuliram Ronghang CM Rakom Kecho Arni Bende Lakhalote Pini Anke Inkoi Sose Tanglo jakong achikloke kijutlo EC Sengji Sengseta jakong thongkebra EC Urmi Arni Anchotlo Baingko Rahini MSC Angbong Komat Mat CEM Kelong Poma Non Malom Laso Alam MSC Baingko Rahini Angbong Aning Karkar Edlo Suri Pharo Alam Le Dosita Karbi Anglong Autonomous Council along EM Lapen Arpu Kachipek Kedera Jok Sorkari Sai Kam Rachari Asong Mekara Tum Kachingtur Amo Kedeng Tekuk Rock Lopusi Ningri Rinti Difu Go Boys School Patu Aklamalong Jakong Inquire Circup Arni Soy Terang Lapen Nirola Tisupi Chikamo Football Kachapate Pilgrim FC Lapen Pilgrim Academy Angbong Se Chapate Pon Difu Greater Sport Association Pen Difu Golf Boys High School Patua Klam along Kapatu Ponbom Soy Terang Lapen Nirola Tisupi Chikimo Football Kachapate Jakong Inquire Rasirkep Arni Kapedo Pon Kachipate along Pilgrim FC atum Pilgrim Academy aphan ball pumner kepen Chipahai Pon Pilgrim FC atum Pilgrim Academy aphan Pangrumpet ball pum sirkep thapon seta Pilgrim Academy atum Pilgrim FC aphan ball ipum chewoi thu Birta bang kalapon se kangton iglo la ibom thakat news channel to me thagme kurwang thu